Mayam bakrum sari adon ingir base impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butam lokchari mamang chahi 2017 gi September gi tang taruk tagi haukiba tarani thoirak suba Manipur State League marakta October gi tang tarada thoning da thodok amadagi haiba tare match ki matungda match si loisalakpata match na conduct tawbada satisfactory oidi haibagi wahogdagi oibatai akoigi referee singbu Pukibagi Todoma Lekibagi Hariba, Nimistigi Hek Nongalakpadagi, referee Singna Makogi protection security Pidri Pawbadi Koi Makatana match conduct Tokiro Habagi Wapam Lakpadagi Hariba, Traintori Suba Manipur State Legacy Matam Sang Le Pureatubu, December Gitang, Dagi, Mamang Tagi, Tang Dagi Masiamu resume Tores Hanaba Mukti Horetubu, Sanaba Hobo Targasu Hariba, State League Asida, participatory but team Tarani Toisik Manunda, only team Ahum Katanga. Makhatana sanaba lakpa mapanamana yorok tabadagi hairiba Manipur State League asi mapung phadana lakhibani adubu hojik leiriba Manipur State League ki controversy hagadra wathok ki mongda leiriba sigi matang da kharane nu tang asi impact news ki studio lengsen leiriba si joining us tonight on Manung Hutna hairiba Manipur State League asi ki akogi team mama oibiriba DM Rao Sekmai gi coach AFC B license holder Nongthombam Puthiba ni aham to oja Puthiba taramok cheri welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us, Sanalei Park newspaper ki sports columnist Oibiriba Oja Loitongbam Kala ni Oja Kalabusu taramok cheri welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us, October ki tang tara ki thokdoksi ki matungda akogi tongan ba club tara inthoisi manukta club tara mathoi na hai tare team tara mathoi ki mihut singna same ki badum laba Manipur State League participating teams forum MSL-PTF hariba forum masigi legal cell chairman Oibiriba Oja Khumanthem Bankim ni Oja Bankim Musudar Mokcheri, welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan ba question say Oja Bankim tagi dumak lakchari Oja hariba thokdoksi khogi referee puru budagi referee ki conduct to pen di habagi wahog dagi habatare khogi mighty hoba team Sagolban United na ka ki team duna khoi nerokani numisida 3-0 da ka ki baitare adubu mighty or matung da khogi supporter singna referee singbu ground manung sida tana phu bugi thodok tagi khogi referee sing sina khoi makhatana security pang dribokti khoi match conduct tokiro habagi wahog dagi haukiba issue ne adubu hojik si issue sita na sam hongang pagi mamitari khogi participating team sing sina khogi forum ama seme forum sina mu demand tara ma ga su all Manipur football association na khoi sinbi riba khoi kaya tare body zida koi sumba demand me amna pisan gi basu lere aduna demand me amna pisalak panina hari ba khogi thoki ba ta thodokti khana chena bi thodok ne hetare khana chena ba thodok tu dagi hoji kitang lap thong uraga koi participating team sing sina koi ampha si da pen da gi mami oina ta gi mongom tawri mam no sai da hangjin ngi si kari ga dam ta resume koi tarik ahum da makhata na sana ba horani ina resume tawraga te mapanna turn up tawrte no lak tribun ha gi am chawu question leri lak ta ba taraga di handak jahi oina kogi handak chahi hai batare mamang chahi hai ta tai thusuba Manipur State League se hoji polo chandramni na handak chahi dum hai jabda handak season gi oina MSL se sumaina sum lo chandra to odra hai question leri why 9 teams didn't turn up kari hai ni na sai gi hor pada hai bi ba pula chena ba thok ba hai badugi adwai du gi ai khitang elaborate tawjar ke ko pani phunai chainai referee da phui hai ba madu kari Makoi the penalty lauri no haiba eko kemta maduri yet plejade tawbudabu way of response of empa masi ekoi yaning khidre yaning ribasi mayam gi manung da mayam gi thamoi da hana dagi yaning da mayam ma leram ba yai masi gi event sigi matung sida e kamai tongnari no mayam tongnari basi bo haidana ekoi sanari ba mi map si loina ma punjal punjal khana matamda masidi mamang da su adu tawki mamang da su adu tawki penalty aham da masigi mamang da makoi DM Rao da I mean aims da aduragi nisa da makhan gi mamang gi season sing jaleng da mobilai da tawki ba mayam am lere kari no masi tawri ba che topum topum dum taw gdawni madu tasena madu guideline da yawbuja guideline se phakat nar pam matam da dei kain da yawrum kaigino da emfa gi educative body lady basi makhoi madu gi power am thaliti makhoi na legal cell sem ga da bani
मसीगे मनुंग चन्ना डिसिप्लिनरी कमिटी अपील कमिटी अदुदगी मसीना यारत्रब मतुंगदा इथिक्स कमिटी कायब खोटपरा हसी यंगसल अदुदगी दी यात्र कांदा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हादना अमादा मखुचे थादगदबन मसी मयामसी तारीख कुनगा निथोइदा अखोइना फमिनबदा अखोइ हंगजाई मखोइदा अखोइ याद्रे ए मसी कुनिथोइ हसी दिसंबर की कुनिथोइ ये नते अक्टूबर की मसीदगी सिदा कोइ फमिनबदा कोइ हंगजाई अरो मंगसागी मरता अमले होरिबना मसी मयामसी यंकांद कायरे हाइबसी येंगाकांददी तसेंबदी अखोइ MSL लोसनिंगी साननिंगी तौबदबु नियम चुथुकनिंग नियम यावदब पोत अखोइना कमाइना सानगदोरिबन फुटबॉल हाइसे ख्वाइदगी डिसिप्लिन नाइबा ख्वाइदगी कनो तौबा बॉडी कंटेक्ट सानब गेम अमने डिसिप्लिन दी अरोबी डिसिप्लिन ने मासी अदुना मसी मा डिसिप्लिन यावद डिसिप्लिन ओइबा गेम अमा डिसिप्लिन यावदब फोरम अमगे कनो एम्फागे मखादा अखोइ कमाइ सानगदोइन ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन हाइदना मयांगी मपी मपानी हाइदना लेरे मखोइना फुनिंग मीदा फुबा चैनिंग मीदा चैबा मफम अमदा नोइ चलगा मीडिया दसु चटपा यारोय कनोदसु लीगल एंगल सु नखोइ एडॉप्ट तौबा यारोय सु माहाइबा लोइनमक फाजलगा मखोइना तौनिंगबता तौबा से मसी अखोइना हंगतलगे यंग मतमददि अमता यारमद्रे मदुगी मतुंगदा अखोइ मयामसे पुलप पुंजल बसे मसी मतम अमदने अखोइ मसेनसे उना यारम पोंते एम्स अखोइ को उनबा यारमदे नाको को उना यारमदे थांग सटनरिबनी अरोगे नेरोका अखोइ नेरोकागिनी सिनिंग सीसन हाइबगुंबा अदुमदले अदुबो हौजिक्ति मयाम असे लोइनमक पुंसले हारगा अखोइ लैबा मयामसे अमता इचिननो अमा ओइना अखोइ इमु अमतगे मवंगदा अखोइ लैमिनरगा फुटबॉल से योखटलसी अखोइ मसी डिमांड मैम से तोक्सल तब तारबनी होजिकसे फुटबॉल हिंगबगी दमक्तनी अखोइ हिंगबा नत्रग सीबा हाइबदुना अमनी फुटबॉल चुमथोमसे फुटबॉल से चुमथोकसे हाइबने तो बोजा स्वाइसेदा ngasai थोकी थोदोक्तुदी अक्टोबर की तांग 10 दा खना चेनबगी थोदोक हाइतारे अदु होजि खना चेनबदगी कितंग नानथोखरगा लैथोखरगा हाइबा तारे अम्फागी एडमिनिस्ट्रेशन दबो ओइरो नत्रगा अनफागी कोगी तवगदबा थबक तो ओइरे मदुदा पेंदबदो ओइना टीम मयामसिगी अपुनबा पार्टी कोगी फोरम जिना हाइतारे पार्टिसिपेटिंग टीम्स की फोरम ना अदोम दो चंजन बगी ममी तारी अदु नतबिदा हाइरिबन नुमिसिदा अक्टोबर की तारीख 10 दा थोकिबा थोदोक्सिगी मतुंगिना हाइदि रेफरी दा फुबा हाइबसिमदी मदुमदी अदुम येंगिबा भाबोंग नोरसु एनी पर्सन अमना मदुदि लाले अदुम हारादबनी फुरिबा टिमदु ता खोइ करिगम फाइन तोरबा तारगसु मदुदि मरम चाब्रा मसन तो फतु अदो अदरो तुम लोइदबिदो हुजिक मदुदगी थेदोगा अम्फागी मनुंगदा नत्रगा सिलि लालंगी बेसिदा पेंदे हाइबा रोमदा ओइना चंजन बगी ममी तारी मतमदु द राइट टू बी हार्ट हाइना अमलय ओके राइट टू बी हार्ट हाइदना अमलय मसी कॉन्स्टिट्यूशन दा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कॉन्स्टिट्यूशन दा यावजबनी मसी मसी फॉलो तौताबन कगिनो दा मसी फीफा दगी अदुरगी ओ कनो एशिया एफसी फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अदुरगी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मसीदगी सिदा लोइनमक पार्कुलेट तौरगा सेम आर्टिकल दा सुंग फनबा अमता नते लोइनमक पार्कुलेट तौरगा यौरइबा पोटनी अदुगा एम्फागे कॉन्स्टिट्यूशन दसु फीफा अदुरगी AFC AIFF लोइनमक पनबनी मखोइगिया लोइना मखोइगी स्टेज दुदा मखोइगी स्टाइल दुदा सेम्बा कॉन्स्टिट्यूशन नि हाइदना मसाना कमिट तौजरिबनी हेक्ता येंबियो मदुगेदो ओके असोइबा लेहितारगसु मखोइगी सोइखिबि मरम करिनो हाइबगी फोंदोक चेन जादो अदुरगी अखोइ हंगजरे राइट टू हर्ट राइट टू बी हर्ट से तौबिरमद्रे मदु तौरम मोइना लोनुबा फाइन लौजो जालिंगदे सु लौजो अमदे सु लौजो ओके मधु मी अमगी मसागी राइट ने फंडामेंटल राइट ने मसी कॉन्स्टिट्यूशन मखोगी कॉन्स्टिट्यूशन ना फीफा ना सो हाइरी बनी नेशनल लॉ इनगद बनी हाइदन अदुगा मखोइना लॉ सिंगसे लोइना म खोंगाउं ना बनी तौबददी एम्फाद लेरिबा मी सिंगसे मसी नसी आइना पाइजरिबा खोलिबा लेरिबा मयाम असे मखोइना टीम खुदिमक्ता हाना मपतम अमदा येंथोकपिरमगदबनेबा एनी डेवलपमेंट अखोगी सत्खिबा रिप्रेजेंटेटिव मयाम दो मदुना मखोगी थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव सिंगदुना लागा मागे क्लब सिंगदुदा
मखोइना हाइगदबनी मागे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हाइदना लेरिबदुगी मीसिंगदुना चाइथोअगा सी लेरे हे से पार्कुलेट तोहनगदबनी क्लब सिंगदा मोहि मथौसे अदुनी अदुगी दमतने कोइ मोइ थारिस ओके गाइडलाइन मैम से सी मैम से अमत तौद्रे मखोइसु खंगमद्रे करिमता इग्नोरेंट मी खरदी आई खंगे हादन लौबु याई समना हाबदा अखोइगी जादब कुंबा फीफा की करी कनो ओयना हाय मा खंगदब यादि हाइबदी आई हाइरोय अदु मा खंगफंगदि थोकपने अदुबु ngसागी हंबी खिबदुदा मखाताना अखोइ सानगद्रा सानरोइद्रा हाइबसे मसी अखोइ हंजन हंजना मखोइदा अखोइगी ग्रीवांसेस मैम से पीरे तारीख 5 दिसंबर की तारीख 5 सिदा अखोइ पीरे दिसंबर की तारीख 5 सिदा अखोइ हाइसी एम्फा की आर्टिकल 29 की मतुंग इन्ना थबक से सथबियु हाइबन मधुदा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल लेरियबा यावगदबनी हाइदना मोइ मसागी दनी अखोइना चैलेंज तौजरिसे ओके अखोइना चैलेंज तौरिसे मखोइगी आर्टिकल सिंदुगी मनुंग दुदनी याहोगदबु सिंदुना करिगे यावद्रिबनो हाइबनी मधु मयामदो अखोइना फमिनारे तारीख 19 सिदा माना बरबेले अखोइदा कमिटमेंट मयाम अमा तौरे मधुगे कमिटमेंट मयामदो मा फॉलो ऑन तौद्रे मधुगे फॉलो अप नि ngasi लाइरिबसी ओके पैरावाइज कमेंट पीनी हाइदना अखोइदा ऑडियो क्लिपिंग्स लइए मागे ओके अदुबु मतंग सो सिदा अखोइगी टीम अमोनि योबिरबा डीएम राव से मागी कोच ओजा पुथिबदसु लाक्से ओजा करी हाबिनी हुजिक लेबा सिचुएशन सिदा प्लेयर सिंगी नतक टीम गी ओइबा हाइतारे टीम सिसु सरुक्ति यानिंगोनि एमएसएल ट्राइ थोसो एमएसएल सि लोइ फाउदे साननि ngomgani अदुबु हुजिक लेबा सिचुएशन दि हंदा किसिदा मसि लोइसनदना दुमक सुमाइना थमगिबा तारियन खबि प्रकारी हाबिनी मसीगी मतंग सिदा हाइजनिंग मचे अखोइगे फुटबॉल प्लेयर सिंगदा याम चावबा नुआइतबा मने हंदकिसिदा तोइसे प्लेयर सिंगसी याम वाना कनो हौरकपा इमुंग सिंगदे यामसु यावरी अदगी अंगांग आक्तनी मोइसेको अरो मोइगी लाइव द चाही अमगी मतम असिदा परफॉर्मेंस फजबा पीबा चाही अमा हाइबसे अमुक मथंग द लाकनी नत्रग लाओय हाइबसी खंग नतेब फजरिंगे सिदा मासी मागी करिगुंबा स्टेटस अमा मागी लेवल अमा लय कनो थमहौनबा होनगदब मतमनेब सेता अखोइना सिदैदा सानबसी लेपखिबसिना प्लेयर सिंग अमदी कोच सिंग ददी अखोइगी हजि खनरिबा येनरिबा क्राइसिस सि ममा मपा अनि खनबगुंबनेबा अंगांग अमदा अम्फासिना अखोइगी कनोगुंबनी मपागुंबनी अदुगा क्लब सिंगसिना ममागुंबनी अंगा प्लेयर सिंगसि योखलिबा तौरिबा अदुगा मागी कनोसी कई दवाली करोम द चलहनगदगे सि अम्फाना सेमफम थोपा ममा मपागी रोल दुनेबा अनि द अनि जे खना लैग्रमनिना मचा ओइबा अखोइगी प्लेयर सिंगदा सोगलैसे सांतोस ट्रॉफी हाय सांतोस ट्रॉफी की प्रोबेबल लिस्ट टू द अखोइ टीम मापनगी प्लेयर अमते याउद्रे ओके लिस्ट सेम्बल होइग्रे संतोष सेम्बल होइग्रे कनो प्रोबेबल दु सेम्बल होइग्रे फाइनल सिलेक्शन गी दी लोइरम हिरोइद्रा न खले अदो मसिगी अंगांग मैम दो मरान सुलै लेतबा अंगांग मैम से सिगी कॉन्फ्लिक्ट सिदा कनोसु अम्फादसु अखोइबु चामर हन तंबीबा गंबा हन मैम अमा ओजा मैम अम यावरी को अरे क्लब सिंगदसु अखोइबु चामर हन तंबीबा गंबा मैम अमनेबो अरो सिगी मैम मोइ सिगी मुकनबदा अखोइगी तुंगा हौरकदोइबा अंगांग सिंगसिदा अखोइ ngasi सांतोस ट्रॉफी दा चलगा आईएसएल दा आई लीग दा चटखिगदबा अदुगुंबा अंगांग मैम अमा अखोइ करियर से कनो तौग्रबनेबो अदुना अंगांग सिंगसी चाही अमा हाइबसी मोइदा याम चावबा कनो याम चाव मांगजबा अमनेबसे अखोइ क्लास कनो बेक लेहौबगुमनेबसे आरो सानबा सिदी आइना हायंग आई हायंग कनो माथंग कनो तोरो सानगे हाया पोते आरो माय परफॉर्मेंस फजरिंग सिदा अंदा उलहौगदबा अंगांग मयाम अमा टीम मापन सिदगी कनो तो हौत्रे हजी टीम अनि अहुम सिदगी तोरगा चटपगी मोंग द लैग्रेब मसिने आइना याम थमोइ सोना नुआइजदबसे ओके यामना थमोइ सोने ओइबा सिचुएशन ने लेरिसे अदु खोइ स्पोर्ट्स की पावर हाउस ने हैनरिबा मणिपुर नि अदुगा फुटबॉल गे लमदसु यामना ममिंग लेरबा खोइ नेशनल की इंटरनेशनल के प्लेयर मैम पुथोइबा अदुगा हंदक त पांथोखिबा खोइ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप दसु मणिपुर दगी सानरोइ निपान याव हैन यामना चाफुकचबा यामना हराउजबा टाइमिंग ने अदुगा मणिपुर स्टेट लीग के माराइबक्सी हंदक ट्राइ थोइसबा स्टेट लीग से हाइबा तारे मसी लोइसनना लेहिगद्रा अदुगा सानरोइ मयाम सिगी करियर दसु अचौबा ब्लोम होइगद्रा हाइबगी नुंगनांग बसिमदी चावना लेरबनी मरमदना पतांग सिदai ओजा कलातला चनिंग से ओजा होजिक हाइरिबा टीम मापन सिदगी मोइ सानाबसे लाक्तरे हाइरबनीना अहुम सिदगी होजिक प्रोबेबल लिस्ट हाइ तरा हम ड्राफ्ट लिस्ट हाइ गरा हान लिस्ट सिदा कोई टीम अहुम सिदगी नेरोका एसएसयू अमदी क्लासा दगी लोकर पोर मनुजा मरमदना मापन सिगी प्लेयर मैम गे
near ka yaudre okay tim ani hum sidi local hare aduna soman torabani hojik map aduga nahan December ke tarik kuntra da su hairiba akogi tim mapansi scrap torani habi wapum pop MSL dagi madugi swagi stage bi yakore adu ngasi ampagi akogi general council mi pham su pangthok khebla re adu hairiba akogi scrap to bugi wapum dudi chanaro habagi poti leigre adu swai se to karma mieng thambi leiri situation si handak jahi oinadi masi MSL se loisandana agent tawkrani habagi wakal lebi bra kari habini ti hamda ai Manipur state lika empaga mari leina bunina hamda empagi hujuji existing secretary si pubiramba koi wazaran roigi dai gidabagi awabda isu saru yajari awa phongdokpada aruga hujiki hujik hambi ba question du la matamda empagi executive council se kari no haifam khangdaba ma aina adaki sida thengnaba ma sum thengnaba hai tare ko taba aduga ai madumaki copy nubi makti ude hojiki laiba question da makoi mafam ang khangdaba ma moina lepsa badongna tawba ma thengnai ngasigi tang kumanga da jampa executive council na executive ganogi general council tarik da general council kawani haiba memorandum ma moina thoe hai December kumanga da si point amala agi kanosin aina hang phongtok chini December kumanga da makoina memorandum issue tawe general council members sing da mogi kanodugi regarding maramdi moina hojiki maron do ai ude adu aina kana gumba igi interested person khar degi aina to pabiro khopiro haibda mana pabru da to expedite the present situation of the 12 Manipur state like 2017 25 ta hojik present situation of the state like Manipur 12 state like mari laina ba amagi waroi sin ama porang na bagi tarik hum the general council ama kauri ni January si matungda makoina tarik kun tariatta amu executive council meeting ama tawe aduga matamda moina amu general council da puthok pokhotok bana lemna madu madu yai adudi moigi kanone akoi ubudi ngamde adu baina lakchanu point de tarik kumanga da present situation ama general council da pukhakre khana binaba waru sinama porakna ba tarik kun tariatta makoina mu executive council amu phame aduga tarik kun tha da tim mapan atu scratch torena order mu thoe adudi ngasai gi tarik kumanga da makoina laujagi ba pot se makoina tarik kun tariatta mu tim mapan tan thoe haibe se masi bias lebagumba nature ma masana pujarak pane aina aigi motki wani aigi view masi machan porpani aduna masi tarik kun tare phogi present kumanga bogi present situation da khana gadoini aduga ona taina badong tawe mogi executive council gi kano se aina lakchani pote adu kumanga da hana na executive general council da pukhat kani na lepna gre akhoi da court ai kano sunate adubu prejudice oigumba natraga kaigumba kano ma oibugumba ma haiba matam sidai hojiki haiba matter sidi ki adum kaimta mari lendo pot adum lai gradam ne maram de empagi general body ne lepa council na special general body ne lepa pot nu warep tuna aroi bor kadoi ne ba marak sida makoina mu tai kun tariata moi khana re hairaga timma panji tanthoi order thoi adudi sida yawe adai order dudi ai pange ba sida lai re moi gi close nu adugi takna adugi magi tonga aduna tonga am lai jare adudi masi general council na ngasi khana matamda obligatory oide khanabam thokti maramdi kumanga bawgi present situation da ngasai timma panji tan thoktri adugo kuntariat ta tawra kuntha da tan thokune adu masana du mase kanona council na kesu khanabam thokti simatang general council na khanabam thokti maramdi expire or matung da taw pot ne aduna sugumba gogi kitang yamna kano or ko matang sida ko sum tong magumba adai da ne na bias le bagumba man bagi ai gi mot ki wani ko bias le bagumba amat tawe adagi amana koina administration ga technical term ani si terminology ani se dum kari haini paisa gi maning mamai gumba thadu na ba yada ba pot am ne situation administration na yada ba situation na demand to matang ju la ka ne ba adu da di akoina yamunna ngasai gi head of the administrator haidar
ꯌꯥꯝꯐꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯍꯦꯗꯅꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯃ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯈꯟꯅꯐꯝ ꯁꯨꯛꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯇꯤꯝ 8ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗꯗꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯣꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯍꯦꯗꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯃꯥꯏꯑꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯂꯣ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ VIP ꯑꯃ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯅꯦ ꯑꯩ ꯄꯨꯈꯠꯂꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯃꯥ ꯄꯨꯈꯠꯂꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯪ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯄꯤꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥ ꯁꯣꯏ ꯁꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯂꯨꯄꯥ 10,000ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯑꯩ ꯕꯤꯀꯥꯎꯗ ꯄꯤꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗꯨꯗꯤ VIPꯗꯨꯗꯤ ꯀꯜꯍꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯥꯅꯦꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤ ꯆꯠꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ VIPꯗꯨ ꯅꯪ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯅꯪ ꯀꯜꯂꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯡꯁꯟꯅꯣ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅꯣ ꯑꯗꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯁꯦ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯎꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯟꯅꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯀꯣꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯐꯦꯚꯔꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯍꯤ 2 ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯏꯟ ꯏꯝꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯅꯗꯔ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ 50,000 ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯗꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯛꯅꯤ MSL ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ 3rd ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ 2nd ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ 1st ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔꯁ ꯀꯞꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯛꯅꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 12ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯤꯡ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯝꯐꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯇꯤꯡ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ MSL ꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯪꯀꯤꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ 15 ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤ 15 ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ 15ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯥꯏ ꯃꯤꯟ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯔꯥꯏ ꯁꯤꯟꯖꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯁꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯊꯝꯃꯤ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯖꯩꯌꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ꯑꯦꯝꯐꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯄꯣꯟꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ टूर्नामेंट में सिनगे रेगुलेशन हाँ लोनमक रेगुलेशन से फ्रेम अप तौर तामने इट कैन बी चेंज इन बिटवीन मरत होंगे यादे रेगुलेशन से हाँ लोनमक सेमगदब मधु इचम चमना खनरप मतंग असिददी अखोय लोनमक मधुगिदु
पुथोंगनरकपनी मखोइदा चार्टर ओइ डिमांड ओइना हाइबनी मदुगी कनो मयाम से चार्टर ऑफ डिमांड टू द मखोइ मरी दी मखोइ अखोइदा रिस्पॉन्स तोरे मदु फोरम न तोबु डिमांड अतोप नाकन अमदन फोरम से मसक खंगदे हाइगनी अतोप नाकन अमदन फोरम से मसक खंगदे हाइगनी तोबदबु फोरम न तोरिबु डिमांड दु मोइ रिस्पॉन्स तो मसिगे मनुंगदा लुपा लिसिंग तारा पीगनी हाइबा अदुगा लेमहोरिबो मयाम तारा से टीम खुदिंगी टीम खुदिंगी मैच खुदिंगी नतब नते टीम खुदिंगी सीजन सिमगी ओइना लिसिंग तारा पीगनी मखोइना हारिबसी अदुगा अतोपा डॉक्टर की फैसिलिटी अदु अदा हाइदना खरगा यावरे आई डोंट वांट टू इलाबोरेट इट पॉइंट टू द इलेक्शन लुपा लिसिंग तारा से अखोइना मखोइदगी बिखानी बनती सही अमदा लाख यांखै की मथक्ता पुथो अगर टीम सेम ngamiba अखोइना लुपा लिसिंग तारा मखोइदगी निगदौ नती अखोइना पैसा पिउ अखोइगी टिकेट कनोदा मखोइना का इब टिकेट तुगी शेयरिंग बेसिस अमा अखोइ वर्कआउट तौसी हाइबनेब मसिगी वर्कआउट बेसिस तौसी मसिगी बेसिस से कदाइ द फ्रेम डिपेंड तौगदगे हाइ मतमदा मखोइना याम कन्ना हौजिक हारिबो संतोष ट्रॉफी हारिबो पोछि अखोइ डिपेंड तौबने मसिदगे शेयरिंग याउनी बसिदि सिदा हाइजरी 35% मखोइ ऑर्गेनाइजर का कनो स्पॉन्सर का मखोइ गिन स्पॉन्सर तौरिबदुगी सु यावे है 35% सिदा ओके अदुगा एम्फा की सु यावे अतई दुदी कमाई तौदगे हाइ मतमदा प्लेयर सिंग सिगे नोंग के अलाउंस सिंग से लोइनमक साइ टू इन द फ्रो के कैरियर्स की चार से मखोइना तौगदबनी लाइफम मखोइना सेनगदबनी मखोइगी बोर्डिंग एंड लॉजिंग की एंड कनोसी सिदेगी सिदा संतोष ट्रॉफी द पीडी बसे 800 नी ट्रांसपोर्टेशन गा लोइनमक कनो तौरगा ओके 35% से लोगरगा लेमोरी बस 65% अदुना मसिगे पैसा से लेहोरी बसिदगे प्लेयर सिंग सिगी येंथोके हाइबगी दमकता अखोइ मदुगी डिमांड तौजबनी नथिंग एल्स इट्स ओनली फॉर द प्लेयर्स वी डोंट नीड मनी प्लेयर सिंग दुगी दमकतनी अखोइना तौजरी से ngasai हाइबिग्रिबा प्लेयर हाइसे अखोइना सेमकपनी एम्फाना प्लेयर सेम नते ngasai gi अखोगी प्लेयर तरेट अखोगी मपानदा हंदक याउरिबा 17 गी मसी एम्फाना सेमकपा प्लेयर का नानोने औदा हाइबियो क्लब ना मयामदगी पैसा खायरगा ग्रास रूट तगी ग्रुमअप तौरगा सेमकपने हबा मखोइना मपा मथक्तुदा संतोष ट्रॉफी दा चटलगा चटकदौने अदुनी हाबिवानी संतोष ट्रॉफी दा मखोइना ngasai ngarang आई मीन यादव के दा लाइटली माना मेंशन तौबे यावी टीम मापन की मेंबर्स कनो अखोगी मखोइदा इन्फॉर्म तौदे टीम सिंगसिना थारकादा थारो ओइदबरा हाइना खंगदबनीना करिगुंबा हाइरुडगा रेस्पॉन्स रौक्टर दि हाइबगी मौंगदा मा अमा याव ममांगी डिस्कशन लाइट नि कनाना हंगी हंगदे हाइदुदि आई कनो निंगसंग बथोक्टर अदुगा पोचिदि हाइदि हाइग्रे को अदो मसीगे पोछि यावी बसे मसी मा मिसगाइड तौबनी ओके मा मिसगाइड तौबनी मान मिसगाइड तौरि बसे अखोगी सिदगी सिदा आर्टिकल 31 की मतुंग इन्ना अम्फा के आर्टिकल 31 मधु कंपल्सरी थागदबनी अदुगा प्लेयर स्टेटस थागदबनी प्लेयर स्टेटस कमिटी की मतुंग इन्ना प्लेयर कमिटी स्टेटस कमिटी की मतुंग इन्ना सिदा हारिसी रिलीज ऑफ प्लेयर्स फॉर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी है स्पेशली से गाइडलाइन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ओके मसिदा प्लेयर अमत अखोइना थादब ngambagi शक्ति सुलै लेति अदुगा अखोइगे प्लेयर हौजिक मखोइना कौद्रिबसे मसिगा संतोष ट्रॉफी गा मरी लेना बसु नति अखोइदि MSL दुदा मरी खरे इनबगी सानदबय वानी संतोष ट्रॉफी हाइबसना तुटे मदु MSL नति हाइबसे टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट अमनी अदु ममांगी डिस्कशन हाइता दिसम के तारीख 29 तखना जखिबा डिस्कशन हाइता रे मदुदा ओजा जाथमना फोंदो मदु अखोइ मिसगाइड तौनबा डिमांड दे हाइपेट पलमबदा करिगुंबा हारिबा टिम मापन सिदा अखोइगी रेस्पोंड लाक्तबा तारगदि
मधुना करी होइगदगे लाहनिंगी मयाम पुलप याहनिंग हाइबगी अखोई हाइदी मयाम पुलप सेटल तौबदु पामबगी वाफम माली मिस गाइड की मानदे अदु साइस ब्रेम ता हनौजे हेतार मखा तानौ खना जगे ब्रेक त्याम थोंजरके इंपैक्ट न्यूज़ में तादरो लेबी Welcome back to Ningmir base Manung Hunani 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hunata ngasi khana jarimi basi mamang chege September gi tang tarukta gi haukiba tarainthoi siba Manipur State League ngasi phawba loisin leiri basi matang dani marak October gi tang 10 da Neroka FC amadi Sagolba United FC ani gi match loir matung da match maithiro ba SSU gi supporter singna referee sing gi conduct no IT haiduna phu khibagi case ki matung da haibatare Hojik Fawbasi lepaga lakpani duga December ki tarikh 3 da makhata namung sanaba hawbani adubu team tarain thogi manung team ahum khatang lakpa mapan laktabadagi hariba match asi haiba league asi haiba tar Manipur State League hojik fawgi oina masi mapung phadan lairi masi matang dani khana jarmi masi mathangi question sei oja Puthiba da lakchage oja Puthiba je khogi DM Rao Segmai gi coach ni ado oja da hangjani gi si thokiba thodokti तारीख तरह की अक्टोबर की तारीख तरह की है खाना चैनल की थोक तुदगी रेफरी की डिसीजन तो पेन दी अदुगा रेफरी सिंग नमखो की सिक्योरिटी फंग्री फाउबा कोई मखा थाना मैच कंडक्ट तोरो हैबनी मसीदा हानदगी पेन दरबा हदी खोगी अरेंजमेंट मयाम हाइतारे टीम सिंग सेना क्लब सिंग सेना मखोइना हारिबा MSL सिदगी ममा की MSL याम सुलेगरे हंदगी सुलेरे मसीदा पेन दबा मयाम हाइतारे मसी कोई सिक्योरिटी की अरेंजमेंट ओइबी आय टॉयलेट की अरेंजमेंट ओइबी आय नत्रगा कोई की फंड शेयरिंग की ओइबी आय मयाम सी रेवेन्यू शेयरिंग हाइतारे मसी मयाम सी की पेन द मयाम सिनी अदो हारिबा पेन द मयाम से खोगी फुना चेनबी थौदोक अमदगी अदोलम द लोइ चखिबज हाबतारे हो MSL से कंप्लीट ओइसलगा कोन मदु खना बया द बजाला MSL के मराय बक्सु या मरु ओइ कसै ओजान सु तापी किबा कोइ सानरोइ सिंग मराय बक्सु या मरु ओइ MSL से द मपुंग फान लोइसंगी तारगदी मखोगी करियर द मखोगी सी सही से की हंदकी सीजन द सानगा द मयाम द मपुंग फाना सानबो ngमौदुइनी उथोक जब ngमदुइनी मखा ताना तवान तवान बा लीग सिंग द मुक चटप ngमदुइनी नेशनल लेवल दा मरमदन मसी लोइसलगा कोइगी ngसागी कोर इशू सिंग हाबतारे होगी अम्फागना सिनबिरिबा सिदा होगी टीम सिंगसिना लेरिबा पेन द मयाम से तोन कोना वर्कआउट तो बया दबा जाला होगी खना जेनबगी इंसिडेंट दुदगी थौदोक तुदगी अदोन दो ओइना होगी मैनेजमेंट नत्रगा होगी स्विंग एडमिनिस्ट्रेशन इशू रूम दा चटखिबगी ममी म तारिसे करी हाइबनि ओजागी मेंग मसी याम लाइबक थीबनी मणिपुर फुटबॉल की ओइना याम लाइबक थीबनी मणिपुर फुटबॉल से हुजिक लाइबा कनो सी येंग तारगदी प्लेयर दे येंगदा अखोगी याम गुनाबीर होइदगी हौरगना हुजिक रेनेदी होय गरोमंगी होइगिदा मपान की कनो सिंगा येंगनाबदा अखोइना द वांगगा लैरबा कनोनेबा स्टैंडर्ड नेबको अरुगा कोच ता येंगोरसु अखोगी ओजा केन होइगुंबा ओजा नंदो होइगुंबा ओजा बिरबन होइगुंबा आई लीग की सेकेंड डिवीजन देगी कनो द फर्स्ट आई लीग 1 द पुखत पिरंबा अदुगुंबा मयाम मा दे हजिक सु मिनरभा द कोच होइबा अखोई मरु खोगेन लैदन को सिगुंबा मयाम सि लोइना अखोई कंपटीशन तौर लैरबा मतम ने कंपटीशन से अखोइना हाई लेवल अम द तौबा ngammi बनेबा अदो ngammi बसी हजिक की एडमिनिस्ट्रेशन गा अखोगी क्लब की एडमिनिस्ट्रेशन गा हाइतारे को सिगी येनाबा म लाइसे मनुंग सिदा क्लब सिजु पैसा याम चंगबा मनुंग द लैरिबा कनो से अदगी कनोनासु अम्फासु कनो सिदा लैरिबा सिंगसिजु वॉलंटरी ओइना लांगनारगा तौबा मी मयामसु ओइबको अनि सिगी कनो द कॉन्फ्लिक्ट अमा लाए अदा ngसाइगी चंगी जे रेफरी गा कनो मैच पोहले ना खनबा लैदनको सिगुंबा डिसीजन यारकपदा सिगी पैसा मयामसि मांगबा कैदो सिगी सिदगी सुम थोलकपसिना ngसाइगी सानाबा लाकपदा पैसा मयामसि चंगगा क्लब सिना लाकपा मतमदा थेंगनारम्बा ग्राउंड दा थेंगनाबा कंडीशन मयामसे ngसाइगी कनोगी हाइबा बाथरूम की कई हाइबा कनो मयामसे सी मयामसि बावगा थेंगनाबसिदा पेनदबा मयाम सुम ओंखनरकपदुना सुम मसी चौथोरकपनेना लौजेबको अदो मसी यारिमखैदी यानागदबा कनो अमदा यासनबिरगा अखोइगी यानागदबा जगह आमदी लैनेबा फमिनरगा अदुगी जगहदुदा यासनबिरगा कनोसी मणिपुर की प्लेयर मयामसी की मणिपुर की प्लेयर मयाम की मराइबक हाइसे मणिपुर की मराइबक ने मसी मणिपुर की संतोष ट्रॉफी दा मणिपुर ना हजिक क्वालिफाई इलेक्ट्रिसिटी का कुइरा अबसे मसी कमाई ओहन सिके ना खनबा मतम यौरबा मतम सिदा अखोई अतोपा इशू अमदा चटखरेबा अरो मसी अखोइना करावाइदा यानागदगे हाइबा यानानबा फमिनबा मा तो ओहन फमिन सिटिंग अमा लेहन जानिंगी अरुगा प्लेयर सिंगसी यामना
kai haitare moigi future si khanbada yam nuaite bako are Manipur da industry level nate kai level natai chabam ta level nate ado football se Manipur da di game ama nate si industry ama ne crore fanamna Manipur da haji players singna sahi ama da pusalai ne si akhoi gi da karamba industry na crore kaya piraga mi kya thabak pirage laite bako ado sigumba industry se akhoina hoji karamaina phagat han ga ge habisidi akhoi da khan adom da kok thada ba ma change club singsu paisa wari kamaina wa da ba yaw ge habagi system ama amphana lucinga ade ampha gi su sponsor lai leite hai ba mayam se kamaina sports ki hajik subject oin thu obane ba sports marketing and kano sponsorship and subject ama lai rabane sigum ba kano sida taro professionalism om da lakna ba adegi karamba system taro kanda akhoi gi club sing sida mateng pang ba yai adegi club sing sina su ampha da kamaina sawak ka da gi haiba ani makki oba yana ba jaga ama da ko chatla kanda Manipur gi football si manglom da pusalaga Manipur gi players sing nga si kano da India gi stage da chauna mafam kalli je world gi oba stage da Asia gi oba phambak ta kan ngam na ba lepa matam du yore ba khoina Nagaland ga competition taw lai ga da matam na te ba Mizoram na hoji 1.65 crore moi sponsorship low gre ba Jion TV moi gi local cable TV da gi ko aro kamaina low no habido akhoi di ka do yaro du no ba ngasi neroka gi football yeng ba mi lising kun lai ne ba ado mi lising kun tin ba na yeng ba lak pa se India gi mafam atai da taw na te ba ado adoi ta di akhoina akhoi si aina khangi sina loire na laira di masi sunga ya roi ba aduna akhoina khara anova kari leige have che karmain toroga tanaba ma change akhoi myam wakhan khanmin na bam chang sida football gi khatana taba management gi myam ma marketing gi myam ma si akhoi torokan sidai da wali ba sing men khatna badi tasena ha de revenue du ne ba ayam na wali revenue gi am chauna awat pum dari madu gi mathang da khanaba mathok tare aduga swai sida hairi ba MSLC da yanaba porna ba gisu mathok tare habane du yanaba poroktir gi maram se hujik si club sing si gi oiba participating team gi forum lekhre amfa lere ani gi marakta mugnar ga su lere aduga hairi ba mugnar ba gi maram si handak ki thokdok tuna phuna ba gi thokdok tu da gi timing matang chare haiduna maduda han dagi wadag lakpa awat pa pen thom mayam du forum sina demand ona su pisala bani aduga maduda hujik se munar leibani maram aduna hujik ngasai aina oja Puthiba jo hangjaki question MSL lo salaga masigi issue me amse kona khana ba yadabra keno da match ki mamang dosu khana udre hare MSL ki mamang dosu adu MSL ki marakta khana raisi handak thoi ba phuna chena bagi thodok chuna masi mungna na bagi yam chaw ba ka hetare khudong chabam pigren khanduri bra handak ki matang chile da masi isinga sangwong wa tonga tonga na ta haudra gadi adum jan chenar ga lehorani ha bagi phirep ne ubi bra oja kala dalak chega masi lotion badi cham cham na dum tawro di ya bja ne adubu matam hen gre hujukti Manipur state lotion bagi kano si diu da lotion bagi lotion yanare atim ani simung na basi forum ga empha ga mung na basi mung na ba ma thokre mung na basi kari de no da empha na sukra sum moi ki administration executive council se aina na sai chu moi da sum hai ba tare ai di tengnai basi kala china forum se me forum je moi na recognize tok di hai ba masu participating team gi forum se participating team gi forum se moi na recognize tok di hai ba moi na haijari ba aduga forum na charter of demand torok pa sidai da ma khoina khara su ya ba gum suggestion ne na lauraga ya ba gum mamsu ma khoina amuk su am thoi ba aduga nahan ai mamangi discussion da su jadum ma khoi gi jadu ti yaw drenga jadum su yam hai ba copy doi collect tawre ba sidai da forum na thanglak pa du oibi ai oidu ai mayam di manung da ina suggestion mayam su tawgi su adum yawre aduga nota bin sida mana ma hai bise amicably through discussion and mutual understanding highly mana the point which could not be incorporated in the regulation of the MSL 21 clause 2 gi regulation gi matung in empha president thokpani ko tarik 3 November 2017 da si matung na memorandum am thoi etai da hojiki mana hojiki Manipur state legi 21 clause 2 regulation gi matung in na hojiki haiba kano mari khakti masida piri si mana aya piri se hojiki nahan aina mamang do jam haiba security ki duma ma arrange tawrage hare man of the match award si knockout ki magi kano degi di tawrage hare case incentive je lising tara pirage hare adagi extra medical facilities provide tawrage bana nota bin NB
NB the man ama high sida incorporate not be incorporated in the regulation tahuda singse solve amicably through discussion and mutual understanding. Okay. Kana amicable to no. Kana mutual understanding to no. Moi masa matung no moi executive no kana raga to na dori bra. Kari ke to na do no. Okay. Sai question mo som thorkani. Sum section log da bas dagi. Aduga masi amu tarik subject out de. Tarik primary December da letter me eve secretary AM CNPG Nako Dem Rao Nisa FC Jalan Mobile Athletics Cybergan Team Tariat Iri Secretary da Sidamu Manipur State League participating team forum chair does not cannot recognize. Okay, recognize to bung ngamdi habagi wafam in Panjari. Aduga Makoi Busu Kauraga dum Paminabagi can Machanam Tauri. Recognize already recognize forum when recognize to the target so forums the yauriba members in the city club sing duni from club singi demand when a yangaga high river demand marisi a hand begin a yabo and masu and kanji madonna yesan baguma masum tawi hajamni dina high. Okay, we body a moina forum as a body recognized to Dragasu forum city yauriba members in city who team Natanina who MSL team Natanina Makogi demand see Adam team Gidimani Hana Lauraga Adonda Ayaba Pibagi Yaiba. Kai Redu Sanabaki term in Aina Kasukai de. Adu Mofoi Masana Masada some years and of those Tori. Okay. Oza Bankim Talaki, Nasaki, Nasaki, Tim recognized the habitat, yes, and Pamali, the Haraga, Nasaki team members in say, Kugi MSL player at Benina, the forum members in say. The forums recognized of Dragasu, Nasaki team member and recognized Orgam Coin Harry Wakum sit up, point credit was a Yarasi Hana. Order to pursue other the Kari main country. Madumakti Nati. Okay. Tarikungani Togi Masidagi I koi Hana Pissenger Tara Humdoi. Advise the Gay can see react over Homare. Aduki Matunda Manakawe. Forum Semkrab Matunda Nequiko is. Tongan Toana. Ma dividing a rule policy, the Mayam set in hand and a Tamgi Haven. Manatori. Tongan and a quite city or I mean a forum when it can haven. To the forum semi base, Madumagi authority nati. Forum semzeri basi, recognized body mayam dunane, pullagane, forum semzeri. Rest of boarding atan. Say the Yauriba, Okoya, Yauriba Mapansi, but under the Taramatwine. Must a registered boarding act. Mana de-registered to Wungam Ponte, mana recognized of the Kaibaya Ponte. Aku mayam sini, aku mayam sini pula ke semi bapot naik pamasik. Aku ke common platform amma, kan lagi harga di sumai tahu kan abdi adum ni na, aku cuma wangkal pam tay. Aduna aku taraga mathoi asi pulle harga label amma da common platform amma manda lep naraga aku laung na bagi wane. Aku empa mutat ke hadana tholak pasu natte, aku juga MSL mutat lagi hadana tholak pasu natche de. I could this Hanagi Haven. Tabudabu, regulation system to Agasana say Haven. I could give Matam said, I quite hold you Kang. Shakespeare and Hibamley. Me Patabana, British Mangangam Pontian. Up over me do not 2 minutes late within. I could pay Hijabi one day. I could 2 minutes late within them. My am the Sohinare, as you say, Labor missing say, Loitongbam Puthiba Atani Hadan. Makus debil ni I don't know biro. Lehoriba mapande mayam sidi akoi pullaga law batai makoi da high batai achum badu tak batai migi mafam da di FIFA gi AFC gi All India Football Federation gi loinamak guideline inbang amaga akoi Manipur da indriba se kari gi tendency kan mo tendency no. What is their intention? MSL hek sinba matam da makoi lak tara humdu si leme haba. Adu boza matang sida saya ai hangjani si कोई उजाप पुथिबन सु पुखर की वाफम हाइतारे कोई याम खरबा कोई टीम मापन की सानरोय मयाम हाइतारे मखोय की करियर मखोय की मराय बक सीजन म साना त हाइबसी कोई चही कयाम मनिंग लेव हाइ सीजन म खतम जरगसु चही द ओइना त मोही करियर दो यंग तार दि आ मनिंग द लेव दु कोई सीजन याना लौजदि कोई दि MSL दु त मसि लोइसलगा MSL से लोइसलगा MSL की सीजन हाइता तराइन तो सुब एडिशन से मसि लोइसलगा हाइ कोई दि लोइसन बिउ हाइजे कोई दि मोइद लोइसन बिउ हौजिक लाइरिबा मयाम से सोल्व तो मिनरसी ओके हाइदना अखोय मखोय दा हाइजै तारिकुनि थोगी नुमितु सु अखोय हाइजै नखोय
नखोन अंगम सिंदो पेरावाइज ngami natra ngamde haibdo loin pibiro ma pirakani na December home the resume tor matung da koi tim mapan na yawang gida pa na tagai makata na resume tor ta makoi response lakta de koi kamai yaw okay in absence le koi akoi na demand to ba potu di ma ama ni hairame hairaga mana hariba potu koi loin yabu sunati samna haibdo hujiki lising tara haire ne tim mamam da lising tara akoi na haibdi players singi everyday allowance mogi 2 and pro okay lebam sabam gi masi mayam se makoi na pibam thokpani pidram ni na ticket to yuliba pasadu ge akoi saruk thongo makoi da pige haibani akoi na sathoke haibana te engam bas hana so haijare masi gi se si forum na haibani we are fighting only for forum akoi se forum gi damak tani and for whom we are fighting for the players akoi na bu kari no ne nisana kari to ngam gaduin forum na kari no to ngam dise player yaudra go makoi gi damak tani akoi fight tawjari se okay ado hojigi nga sagi MSL ge do MSL se de akoi kitang sideline to boi wani aduga national hojigi santosh ke trophy ki matang achidi makoi akoi bu kofam thokpane ba mas MSL ga masida tawriba ethics and etiquette mayam ase masiga santosh trophy ga mari leina deba national trophy ga mari leina deba we have to oblige it okay I show them Chatkadabani Hibase, Makogi Article 31 the Suyawuni, all India Football Federation, Article 31 the Suyawi, special instruction period when Equida. Club Mayamsi, Luenam Glakadabani Hibagi. Empanabu Kokolaba, I could chat about Sugayade. Okay, Ozakala respond to when thanks to Maduna, Makoina Kokolata, Makoina Kokolata Budagi, Makoina Kokolata Budagi, Akoya players singi, Mapunchi Mangan Mani Makoina, okay, Makoina Kokolamagadi, MSL to the Ekona Eboto Gadaba, Nesel Kanudu the Angam Sing Loicha Kini, Akoya Angam Sing Sanabayaruni, National level Yoroka the Maduda, Apopusing do Amana Luinam Globjagin. Okay, okay. We are not against. Correct the happiness I'm thanks to have you that? Howji MSL Manipur State League say. Howji to in hives lately. Talk to Havana cannot Makacha taking each other having chopped out period lately. Lately again Maraksida, Santos Trophy Sananogi players say. Karimarungi, Tim Mapanagi, Moina player, and the Honda by say, I am one of the Kande, Yaudina. Sagi side tegi adegi akoi course Puthiba side tegi tim mapan degi di yaude mogi aha mogi kano degi thokpa degi yaude harisina de hojik laiba transit period ma khakta tim mapan ji tanthui haibe wani adu tanthok posidi hojiki ngasai na haibe duni MSL degi tanthok buni aduga kari player ga kano ga sanaba aphaba Manipur gi michat polkado player haibe mayam tim mapan ji yauramade State League si tanthok kre haibigi wani loisale so haidri loisande so haidri hujikse adugi parrot sida kari marangi player atai si sanaba tim mapan sida Manipur gi represent over player am ta yaudra okay si rai rai bai koi kari no aduna ne nga sa hanjan mai do moi em phai ju gi tip ki adaki matang simadi ai nahang chu mamang dai jabdo matam gi graph si kangkhalak pe 100 pe adubu kari no mokoina khanari basi okay gyan ta de Karino Kanari Chikianta have any forum Gesu, demand Mayama Pigre, Maruena, Kugi San Lusingi, welfare Gitamata, Ampana Tobea Bahona View, Hydana, Demantara Mangani Mudu, security or medical facility or revenue sharing Yori Mam Yori, Harry Mamsi, the Sukaramakati Yari, have of whom Supono give the Redabu, Loisan the Levania, Loisan Basupami, have an Edu, MSL Handaki season, Mapung Loisan Badu, Modom the Sanction Gaduri Brana, Makatana, Hujikla Ripa, Lepagalari Hetare, Masi Karamna, Loisangadi have a question Duni, Makatana, Kogi forum gi site, Tagi Masi Kui 5 Tokina have to Ribrana Tragakui Masi Nakal Anina, Warisana, Regalosan, Wakandali Kari Stanley. Akoi Tarik Mapandasu, Aduga, December Guinea Hajarisi, Tarik Mapandasu, Tara Mapandasu, Akoi Makoi the High Balay, Tarik Mapan Makoi article. Arbitration Tribunal se masi kumapan se article 29 se arbitration tribunal makoi tas tawi maduna arbitration tribunal se masi masina decision low sanu akoi ira le me akoi loina mak scripts to biro loina mak tanthok piro club mud case muthat piro aduga arbitration tribunal form to biro
मखोइना एकदम ऑटोक्रेटिक ओइबा ममोंगदा माबुना नुंसी दे प्लेयर अदुना कौगदबनी अदुना कौरोइदबनी हानदगी हौना मखोइगा चटमिनरइबा क्लासा दुदगिना मी बारी द खल्ले तरमा थो खल्ली मदु हुमफुनी खंगते हुमराने खल्लो अदुगा मखोई सिंगदो खल्ली बसिंगदो डायरेक्टली चटकदो नते सेदगी सेदा हाना प्रैक्टिस तौगदबनी मखोई मयामदुदगी करम फै नत्रगा फत्ते हाइबसे मसीगी स्क्रीनिंग से तौगदुइने याहोन बिउ काइनो MSL दुना दुम लेजाउसनो साइटा येनरगा संतोष दुम ससगिसन ओके आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल लमगी मतुंग येना कनाना चुमिनो कनाना लानु हाइबतु इंडिपेंडेंट बॉडी इसिना मसी लेप्थो मतुंगदा वारे लोबियो हाइबने अदु होजिकी ओंदे मदु तौद्रे ओजा कला स्वाइसे रेस्पोंड मतम दिलेत्रे टेंटन थमिरोजा Manipur State League se sum tawak podna hoji try doi sugrabne try doi sugbasida makha chathana khoina Manipur State League se trom de subatra mi sub chathage hairagadi aigi observation aina pinning ba moti hojikti ani si amaga forum si masak khangde haibani forum isu chap chaba forum si mai club mayam ama represent tor forum semgre ne forum isu chap chaba phiri ama laibni na makoi su makoina charter demand moi biri si handoi haibnina kana gi forum na empha gi mathak lagi doribra empha na forum gi mathak lagi doribra haibam lakani akoi di all Manipur Football Association sidi team try to get MSL league yaw team participant of team try to issue natte ai hajening madi masidi all Manipur Football Association sidi football sakhot nabi damakta football sanaroi sing gi damakta laiba All India Football Federation na, AFC na, Asian Football Confederation na, FIFA na, yang kan na makoi mangde yang lemjini ngai oi ba maung da. Recently how gi da koi degi Manipur gi masa World Cup da 17 under 17 World Cup da nipan putok tana khotok tana yam chak thok ngai oi ba maung da lai ba amani ba All Manipur Football Association se. Okay. Aduna masi akoi ni yeng pu ya ba da team trying to degi team tarana Mapanna empha gi mathukta pen da ma la ga phiri lekhi ba che empha gi su mara le bi ai okay aduga team try gi di response to mapan ji su mara le bi ai ani mak se amaga khara handong khongkham khara handong na raga try su ba state league sidi sign die with no return amu halak to mong de yek thok pi khro aduga trom do su ba state league ta State League calendar se khara ngang khatpiro okay aduga adaki team moji sida yauri moji rule and regulation matungina lowest team ani relegation tawni okay adu ani du 100 mirano try to mang radam ne aduga trom de subada asonagi promotion ani malakani ani duga punna team trami sanam trom de suba State League sida okay calendar khara ngang khatpiro aduga matanga amu team try thoi amu pura ke sutra mi suba State League ta mina semba mina semba kanoni aduna mari relegation tawraga hojiki haiba sima dum thuchan bigro andagi try to suba city amu na sai gi santos trophy da sanaga da bangang sing sidi hojik leiba chai na ba se transit period ni na makoi bu ifong na dum cham na dum ko buda okay kari mata kai bel lai te na lawi ai mo okay lemhori ba akoi gi team mapan gi hai tare club mapan gi sanro sing sisu santos trophy si ta ko bi yarga de ko bi havne matam te puno lore oja duna swaidolution jarga have tare ngsi gi thoram sida oja bankim oja kala amadi oja puthiba nek de thoram siba thawa pike ba mapung phan bi tam ta oja humbu amukan tha chopok cheri appreciate your journey masin ngsi gi manu hunge thoram ngsi gi edition se karam to bi bi khoti khan bir pu yaga ne koi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha bir pu yaga ne well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time